سورة طه آية كمان مغندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani saharu sawal minye hijra sankalo tanna bisunye mugani wolon fulanay miladi nasaru kajate bafula ani muga ani saba sankalo duruna bisunye tan wolon fulanay ambe dawda bugu masjid ar-raja'u ambo kono. a'udzu billahi minash shaitanir rajim. wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. ni aya kunu wakati shera kanton ni aya deka ala ya ira ako omane arada an jikiri ala ko ni mugo banna ni ala ka qur'anama ki yere nyina ka bo qur'ana ko ki nya finye ka bo qur'anama min ka juguna be ki kafira ni qur'ana ye fa inna lahu ma'isatan danka nyanama ya korolende beke nyanamaya de beke nyanamaya mi na korolendo ni nyanamaya korole anko bunkashiri ya hadisa don nasi ako sanaduhu jayyidun ko ciden yire ya tawsiranye ko kabru lajaba do fana ko jinya nyanamaya be koroila ibe kabru lajaba soro ibe qiyama soro lajaba soro. Abdurrahman Saadi tumama ye aya in tafsiri ako aya o selafo chama salafo chama nya foko mayisa tandanka ko kabru la jabadedu ako munyato ko mayisa tandanka kabru la jabaye ko aya laba parce que aya laba aya fulana aye qiyamata fo wala nimba ira maisatan danka min fulene ne jiya ta kaburu tay parce que kaburu ta ko fe ko ala ye la gara fara ta fo ako do ko fana ko maisatan danka ko abe yoro saba imbe deta jiya nyana maya be koroila kaburu be koroila ibe la gara la jabasro ako don ko aya nya amude yoro saba imbe nyana maya be koroila parce que hada maden fule so saba de be jinya so kaburu so ikalla banyoro la garaso awani mo min banna qur'anama yi ko de qur'anama yi yere nyina qur'ana ko yenye finya kabo qur'anama kata kanda nyini fenwore la min ke qur'anae ni nyoro saba imbe be koroila ni nyoro sarabai abenyana maya be koroila ونحشره يوم القيامة أعمى ألاكو يوم القيامة دوني ألا بيكونو قينات القيامة كنه فناكا يفيني تولما كينيا فيني bunkasiru ko ni nyafinye fana kuma chaman forala
كما كما أفورنيا فينيلين ونحشره يوم القيامة أعمى قيل لا حجة له دوكو ألاكو يوم القيامة دون مبي كنو كيناتي قيامة كنكا إفينيتو لما مانا حجتي بلو وقيل أميا عليه كل شيء إلا جهنم دوكو أي كوفين ببي فيني بلو قيامة كنكا فو جهنم يبي دودي كنو ويحتمل تما بنكسرين نونو فاقوا بسكاتا أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا أكو آية بسكا كيفنا يوم القيامة دو مغمم بنا قرآن مجيا كنو قيامة كنكا ألا بي كنو قيامة كنكا كتا جهنم تاسما ما إنيا فينيلي إدو سكون فينيلي أبينيا فيني كي دو سكون فيني كي كنو كتا جهنم ما كما قال تعالى قم على قوايا وركنوا تشغمي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما وماواهم جهنم سورة الإسراء كنو على يوم القيامة دون ni alabu kunu mbu kunu kuna te qiyamah keneka kutama unye dauka mbu latama unye dauka ko finye kunye ufinye fana unye ufinyele ubobola maw utilogela maw ne alabu na te qiyamah keneka o chogodera upe uka kafo yoro anu sigi yoro jannaba tasumay donc tuma Abdurrahman Saadi afana aya in tawsiri akonya finyelinde ko ode kaken ni mogo min banna qur'ana majiya kono ya ginya nyana maya be koroila kaburu la jaba bi soro kaburu be koroila foy galagaw be do nyogona kiyama kene fana kayinya finyeto lama de be na kiyama kene ka ala bu nyaw finye sadi ko wa haja ihda li ayati dallatu ala ajab al qabr Abdurrahman Saadi ko taysir Karim Rahman fi tafsir kalamul mannan akunni aya tawsir la kunni aya ye aya munun na qur'ana kono ka sabati kulla jaba be kaburu kono kunni aya ya udode aya munun be ne qur'ana kono nu be kaburu la jaba sabati ka sabatanye kulla jaba be kaburu kono udode ni aya kele folo yenni aku wasaniyatun qawluhu ta'ala ولو ترى إذ جالمون في قمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية أقوى فلنا ألا كن نيتو نلكلاوية نوبة سيا شكرالا نم ملكاو بولو سما كتوما كوغوشي كن نيون جاكوا بو إتومبه كباكوية ويا آية فلنا قرآن كنو آية منون كبرو لا جابا سبتي وثالثة أكو آية سبنا قوله ولا نوجغنهم من الأجاب الأدنى دون الأجاب الأكبر ألا كن ألا مبون لا نene la jaba fitini la folo la jaba kumba banye tawsir kala ko la jaba fitini nye jumaye kaburu la jaba kumba bay jumaye jahannaba la jaba qiyama la jaba ni aya sabana nunu aya munu nye kaburu la jaba fo warabi'atu aya narina qawluhu alaka kuma ani ali firawuna tumami ala tumbe firawuna na ka jama fo annaru yuraduna alaiha khuduwan wa ashiya ali aya alako ako firawuna na ka jama depuis dommi usara fo kata jiyanwuli sogoma o sogoma ula ube firawuna na ka jama ubu ka jahannaba solla jaba yurula kutu ka kaburu kono ubu yira tasumala ka tasuma yurula ka jahannaba so janga kata bina sogoma ula fu usara fo kata qiyama sogoma firawuna na ka jama tasuma ka jahannaba so tasuma la jaba bina sogoma ula fe kutu ka kaburu kono donc nunu aya munu nya sabati kolla jababe kaburu kono de qala rabbi tuma min ninkera min banna qur'ana ma jinya nyana maya korolala kaburu korolala e kaburu la jaba soro ala ya kunu qiyama do afinye tolama ka nyew finye ka dusukun finye
قال ربي لما حشرتني أعمى أكون تيجي على منا ينكونو يا بين فينيتو لما وغادي كنت بشيرا كان نتو جيا كونو نتو نيمو دي مبينيا نمبي يلي ديكي جيا كونو نتو يلي بغادي مبي يلي كي من منا بي ينكونو كان قيامة كنا كان فينيتو لما من بنا قرانا ما يربي على نينين كنينا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ألا بجابي ألا بفو كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ألا بفوه أكو أتشوكو كلنا كيتو جيا كونو ne alaka ayaw nani ma iyire nyina ukode kutoye ima barake nuye wakajalika al-yawma tunsa awabi ne fana bi tolla jaba kono ne ka ayaw nani ma jiya kono iyu toye de ima barake nuye awabi o chogo kelende la ne ala fana yi fiye mbi bila la jaba la ki tolla jaba kono fana ay lamma araditan ani ayatillah lanyine munye tumami banna alaka ayawma wa amalitaha muamalata man lam yajkuruha iye alaka ayaw bara nyogonya komi mugomi ni hakilitu la yere bada balaqiha ilayka tanasaytaha ayawun shelen ko fe ema eyire nyina uko wa aradita anha wa aqfaltaha ibanna aya nunu maki ko duma iyire nyinu ko kajalika al-yawma nu'amiluka mu'amalatu man yanshaka awa bi ne fana bi bara nyogonya mogo ka bara nyogonya de la mogo min bi toy fal yawma odi atola ko aya wala fal yawma nansahum ala ko bi doina ne ala buto la jaba kono kama nasu liqa yawmihim haja komi uluye ubi doin kumbe nyogonya bara nyuma uyo to e chogome numa bara ke bi doinye qiyama doinye de o sababu la o koso ne ala fana bu to la jaba kono yabbi fa inna li jaja min jinsil amal adama de ibe sarani ka bara kalitele iye bara sugu minke bara chogo ya sugu minke ibe sarano nyogona de faman nashiyanu lafzil qur'an ma fahmi manahu ولقيام بمقتداه فليس داخل في هذا الوعيد القاس بنكسركو أكون من نمو من يقرانا دروش إننا قرانا كلون نونون ديكو مي قرانا مانا جولم بي بولون إيه بارك ني قرانا إتدوني آيا كنو دي نين كان كريما دامين فلين ني يكوني قرانا توي على بي إكونو قياما إفينيتو لما ete doni aya kono de mana mo mi nya qur'ana durusi enyina na qur'ana e min durusi nyina no de ko me ka ima baraka ni qur'ana yede ibake ka baraka ni qur'ana mana ye donc ete doni aya kono ni aya kambe mo gode ma min ye baraka ni qur'ana ama ka kanda bo qur'ana kono aya ka kanda bo yoro ke yoro were de min te qur'ana nin kan karima dabo tigide ma me nya qur'ana durusi nyina na ko ube nyina na ayoro udoko wote doni aya kono وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك يقول تعالى وهكذا نجاجي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة أو ألقوا كو علي النمو سبو سرطة ميدي وكذلك نجي من أسرف نمو مغكرة دانتمي بغدي نمو مغكرة دانتمي بغدي جيا كونو يكرا تشيدو نغالونتيغي بغاي يكرا ألاكا آيو غالونتيغي بغاي جيا كونو أو ن على بي سرنين تشوغو دي لا جياني لاغرا من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ن على بي مغو سرنين تشوغو دي نين نونو سرطة ميدي ne alabe mogo saran nin cogo de la mogo kera danteme bagade ni danteme na alaka daunna imalli manani alaka ayawuye ne alaba tigla mogo be saralla garan nin cogo de la wala zabul akhirati la qarafana kala jaba asaddu la qarakalla jaba kagele katime jinya kala jaba ka
wa abqa la qaraka la jaba de be to mo ka ka dumi ka katime jianta ka jiya kan la jaba ka ta fege katime ni hada madin la jabara la jiya tugo tugo jiya kan la jaba kan no la garai la garata ka gila ye kele ni je wa jiya la jaba na mena hada madin ka tugo tugo allabo laba betige me la garaka la jaba te tige de la garaka la jaba ka gele katime jiya taka la garaka la jaba de be to hada madin ka katime jiya taka jiya ta betige wo asaddu alaman min al-ajabi dunya la garaka la jaba dimi ka bojiya tay wadi amu alaihim la garaka la jaba be dume atigu ka katime jiya taka fo hum mukhalladuna fihi parce que la garaka la jaba utigu ube dume jahannaba kono de ni mu'min tay kafiriya kuma bai ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلائنين نinde koso nyogon danga baga fula ci de nyafuye nyogon danga baga fula donye nim ewa ce ko aka musoma o sariya be suratu nuru kono ni ce ko aka musoma ni ini wali cebe jene yake ube ni ndem min fule ni ne dente ube ka kono min fule ni ne ka konote ika musola yen nin fo ika musoye serena silamya sariala abeta kiritige bagadena kiritige bagade fe kan nyogondanga bi kali sinya nani wallahi ika kono min fule ni nyen ka konote ube wallahi ni ye jene yala ube wallahi ni ndente ndenye ibo fo sinya nani sinya duruna iba fo na ya soro ne ye galonde daila alaka danga benka muso fana ni ceye ni nduru ke la jaba nyesira muso fana be nani ke awa abafo wallahi ye min fo ko yenne ye jene yala ube ni nkonoti ka konoye ube ni ndenti ka denye ye galonti muso fana be ni fo sinya nani sinya duru na muso ba fo na ya soro eye min fo ne ka ni cinya de do alaka dimi benka donc metuma mi nyogon danga baga fula ceya akan nani nake sana ka duru nake cide nyajo ako ijo folode ako ibena duru na minke ode be la gara kala jaba wajibai kade jinya pana kala jaba akan logo na gara ta yede na ya suru ye galonde da musola ite jo chinyala wa parce que ni tie jora chinyala sisa konye galonde do ala lagara la jaba munye busanya bisegi de be voila dien la jaba munye busanya bisegi de be voila ci den ko dien la jaba o kanu wala gara tayde muso fana na ya kan nani ke ci de nya fo fana ye ijo kana duruna ke folo de muso tuma ma ya ka kalili nani ke ci de nyo fana jo ako sani ka duruna ke jo folo duruna o de bina lagara kala jaba wajibi kade na ya soro ceye min foika ni cinya de do kana duruna ke de bon ni muso fana na desira ka duruna ke jiya la jaba mumbeke alela abe farakeru parce que furule ndo ay jena ka be farakeru ci den ko lagara kal e jiya kal la jaba o kal no lagara tayede na ya soro ceye min fo ika cinya do kana duruna ke de balima nyogon danga baga fula do ci de nyen ni fo muso ya dade fo seba ko ulu yere ya jate mina sisa muso yere bena jo ko ina me ko fe muso ko bi to ina netin kam ko maloya aye duruna ke ci de nyen mi fo nyogon danga baga fula be muso ya ka duruna ke awa ci de ko seba uma aya soro muso kono made do awa akwaye muso in kolosi na jigina aya soro ce ko aleye ewa muso ni sheriku bin sahama ko aleye muso ni odemina ewa ciiden ko aye muso in korosi na jigina aye taman sew do fo ulu de be sheriku bin sahama ka taman sew ayo fo akoni muso jigina ni denkera o taman sew de ye sheriku bin sahama de dendo ni demana no taman sew masabata la fana donc ceye min fa ye galonda muso la mbani mo muso jigine sheriku bin sahama cide nya taman se foala
muso jiginne den kɛra o de mais ciden ko a ko ni ala ka kitabu tun tɛ ni muso ne ni muso ka kibariya diɲɛ tun b'a lakale mais ni ala ka kitabu ye kiiri tigɛ kaba o y'a banna ye donc ciden ye nin fɔ ɲɔgɔn dangabaga fɔla ko inna ajaba dunya ahwanu min ajabil akhirati a ko diɲɛ ka lajaba a ka nɔgɔ ka tɛmɛ lahara ka lajaba kan dɛ donc ala fule ko de foya ala ko wala ajabul akhirati asaddu ala ko lahara ka lajaba dimi o ka gɛlɛ ka tɛmɛ diɲɛ ka lajaba kan wa abqa lahara ka lajaba o bɛ duma tigi kan ka tɛmɛ diɲɛ ta kan diɲɛ ka lajaba mɛnna o mɛnna a bɛ tigɛ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهدي لهم ألا يالا نما أبانجي نونو نيوا منو فلن نينغالون تيغالي باغان منو فلن نيني تشيدن مين نانوما نو يتشيدن غالون تيغيا يالا نما أبانجي ولو يوا كم أهلكنا قبلهم من القرون ني جما تشاما مي خلاكي ولو مو بانجي ولو jama caman de temena makka kafirun ye nu ye cidew ngalontiya ne ala ya be halaki mo o bange makka kafiru wa o kake sababu aku waju ka hakili soro ko kana cide ngalontiya yala ne man nim bange wuye akacha jama min temena jama caman de temena ulunye ne ala yu halaki yamusuna fi masakinihum makkan kaw yere fule katama ulu ka do ka soula nubu kata uka jagola yeyman ni sami nunu ubeteme mogo halakile mogo munun temena wulunye nu ya cide ngalon teya ninne ala yo halaki ubetama ubeteme uka dugulaw ubetama uka dugula utama to katuka garjaga nyino yoro no ka jago yoro wula ubetame uka dugula inna fi jalika la ayati li ulun nuha ala ko mogo temena uka halakile munun fulenni nye nu ya cide ngalon teya ninne ala yo halaki taman she chaman de be ola hakilima kelenkele me ala ka taman she te be fana na fa koy ala be kaba ko munun ka be taman she munun ke ube abe hakilima ude nafa ate be nafa wodi yato ni ala ko li ulin nuha mogo temena mogo chama min temena nu ye ci de ngalon tiya u halakili taman she chaman de bala hakilima kelenkele na be taman she dima ka hakili dima ka jatemina dima ni fana te cide ngalon tigaya parce que ni cide ngalon tigaya folo mo ya cide ngalon tigaya u halakira chogomi i fana be halaki o chogo de la parce que e ma usawiye e ma o me usawuluye Allah yulu halaki chogomi fana be halaki o chogo de la ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك على قوتي دم نكما تمسبه كاكو كابوي تيجي على في كوي كم منتو منو فلنينye ne mo folo halaki chogomi nyo halaki sugun nya sabe ka koro kaboy kam manto unka ni otunte la kana lidama janga katalini halakila tumbe wajibi kam manto unka me aya soro ne ala ya sabe kabila ka fonni alaye manton temenu nu ye cide ngalon tiya ne be halaki jigi chogomi ku be halaki nya sabe ka koro ko bo e kam mantonga no tunte u halakiri tumbe wajibi ko tumbe halaki wa ajalu musamma anini wakati tunte wakati min done ne ala bolo ikam manton mo kelen kelebe akalla jabali wakati aka halakili wakati ne wakati dode doala ni o wakati mana atigite la jaba no wakati mana atigite halaki no tunte halakini la jaba tumbe wajibi kam ko mi aya soro ni ala ya sabe ka koro kom manton folon halakira chugo mi kam manton te halaki ko chugola aw ikam manton min fana ni la jaba min labbe ani halakili min labbe mo kelen kelen minye nyu o fana sarati de ke o fana la kasarati info nu ote sisa nya soro ka mugo be la halamiya la jaba yusro me bebi ka sarati de makono ni min sarati nana dongo da be halaki la jaba baso
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ألا يافو كتشيدنيا يا نابا دسوسما بل من توحيد ولل من فلنيا ni mogo yake dongo do kuma kura do de be fuye dongo do kewale kura do de be kila fo ibe hatagide ika ayaw de kala wakati be ika qur'ana kala bitadabbur ni tagasiliye ika cide un ka tasiraw kala cide munun temena ika shebo ka tasiraw kala ika salafu salu ka tasiraw nu ka sira nu ka tarihu to ka ulude kala ulude be ke sababe ka hada maden kan limani ajidi sino ambe jian laba minna ni mugo jora ni tawhid dawai ani sunna ala faham salafu salih wagati benni take ka qur'ana kala bitadabbure itake ka kannabi nyimo ka tarihu kala itake ka sebo ka tarihu kala tabinau mugo nyuma munun temena ye gele ya minye nin tawhid no fe ni sunna no fe ni te ulu kala ni nyate ulu la ko kala ka tadabbur ke ka trashike nuye ni alama fariki be ka dinabira wadi ato cide nyire ala tumbe aya wunati ka dususuma pour sabati ala ko ya fasdir ala ma yaquluna ala ko cide isabali de munyu ka sabali ubaki kam nin foye sabala koro ay minte ki jibi humulaka ubika galontigeli minke ni ki galontigeya anana tawsir warawla nuba foyima koye kolonfilina de nuba foyima koye donkile danade do ba foyima koye fatode do ba foyima koye dabalilende do ba foyima koye dabalikela de do ba foyima donkile danade ye do ba foyima ko sinje farla de ye ubennin kuma munun foye sabalu korode kanita bila ko ciden sabatira ka ma tabila ko dondola yere maka kafiru farla nyogon ka de quraish u farla nyogon ka bu talib fe awa ko koy bali make denke awele mugo shima tora la sha ka kabilama ka degul la sha ka kabilama ka muhammadu bo awele de amma ko bala kuma udola abu talib ya ci de aye ci kata ci de ko kata wale kan wuye sofa abu talib be so min kono ya fatto sigi yoro kelende tora e abu talib kerefe tumami wuyi nyabe cide na ton lana abena abu jahali ya pa atara sigi yoro kelen mimbe abu talib kerefe atara sigiye puru cide kanana siga abu talib kerefe nabe hinna la ka defa abu jahali tara sigiye ciden na la yasoro so fora tew ciden sigira dala awa quraishi ko abu talib ko balima ke denge fule abe ko minna na yasoro na fulo ko de bala odo ya bila koina ambe na fulo fara nyogon ka beke quraishi be kan na fulo tige akan nin ko imbilan ka be na ya fi asoro fana abe nyema ya nyini de la amba ke quraishi be kan nyemai akan nin ko inda bilan kabbe na ya soro muso ko de bala quraishi muso abu laje muso min ce kanyi katama be kan min kada ya kafu an ka dama abin nin ko mina akadda bilan kashi kabbe na ya soro nin shite ni jinna shaytane do de bala o ka fonye ke an kan na fulo faranyo kan ka furate akan nin ko shugo bila abu talibi ko balma ke denka ko mu e wayi kam mo ka kuma me ne segena ne deguna imu ka kuma me kidan ka abu talibu ma akon ni yetile jigi ka don kinin bolo na tile ni ya jigi ka din kinin bolo na nin koyi ne ba sa kun korode ube alaka dina be sanfela sorun tabla mbe sa kun korode ube alaka dina la ilaha illa allah muhammad rasulullah la ilaha illa allah oka sankorta ka dina be sanfila soro onake ube nena sanofe
ntabila hadamade ni ka deme bagaw ya do ala ta kofe ni ka deme bagaw ya do koy sabatilendo abe kuraji do fana made ni fana ya do kun ni sabatiranta ka deme baga benna kuraji be di fana made tuma mi cide nyen ni fa bu talibu ko akum balimake denke ita tala ikitake ikafo ni fana ti labila mugoshiya bara fo dominin do na dugu jukoro fo kata bugo danka fana ti labila mugoshiye abu talibi kafir lama ama balimake dem labila mugoshiye me ebe ambe aywa kabla kono ebi yere dambi kata dinama ibe mugo sorabi dambi kata sunnama me ale yere debe fara ika kele bagaw ka ki kele dina juguya kama sunna juguya kama ale yere debe ki kele bagay ka fara ika kele bagaw ka donc uluna nyogna munun tumbe ke chidena ala ko chidema fasbiri ala ma yaquluna ika mugo bake kamunun fo ika sabala be koro chiden sabalera koro fana men balimaw ni hada made kuma munun be foye dawa kama al ulama warasatul anbiya kuma munun be foye dawa kama koy wale munun be kila dawa kama sabali ikan munyu chiden sabalera munyu na da ma tabila de ama foli bilade me ikan ka juman fara yire boloka ala kosuma chaya de ode be hada made unde me ko gelewunna wode to uyato ciden ko ala ko ciden manni aya kon wasabbihi bihamdi rabbika iki ala itigi ala ika subhanallahi fo ika tanu qabla tulu isamu sani tile kabo don ko ko kore munye mana ika fajiri salli ika fajiri salli ke yani salata al fajri do ko ninye fajiri salli iko ke ko ika subhanallahi fo sani tile kabo ko aya munu nye kore yake kata salli wakati nani nunuma o aya udode nini qabla tulu isams o ye jumai yani salat al-fajr o ye fajr salli wa qabla qurubiha anisani tileka bi iki tigi ala subhanahu fo ikatanu ya anni salat al-ashr o ye lagasara salli ka lagasara fana salli wodi ato ciden tunkera nunu nye fardade ala ya hada madanya mariya ni ko gele umbika ala ka fardan nunu jantula nafila munun na wakati min ni nafila dagale ndu ko yere demeni nafila salluye kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja hajabahu amru salla ni ko do tunna ciden ka ya kono nafile durabe sallide donc do konni tawsir la bun kasiri ko qabla tulu isamsi يعني صلاة الفجر وقبل قروبها يعني صلاة العصر كما جاء في صحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما أن بخاري مسلم لا تشومي كابو جرير بن عبد الله البجلي برو قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوندولا قولوا شغلين تمبتشيدن في فنظر إلى قمر ليلة البدر وتشيدن يلاجلك كتكلوما كلو يلي دافالي adafale mana atani sabana ni tani nani na ni tani duruna kalo yeli be dafani ndelo bafo nunde malailatul badri ko cire nyalla jele ke kata kaloma faqala cire ko innakum satarauna rabbakum kama tarawuna hajal qamara cire ko shebawma akoy yomal khama do abaw tigi alaye kumi anyabe nin kalola chokomi la tudamuna fi ruyatihi atenyo nkoro alaka yeli kama fana فإن استطعتم نابسالا ألن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ناتسالا ناتاو كنيه ساني تلك بو أي صلي ساني تلك بي أي صلي ثم قرأ هذه الآية وكفى شيدن آية كلام وأن أمارة ابن ربيعة أنا أمارة بن ربيعة ولو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كو علي متشيدم ما كو تشيدم بافو لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قل وتاسمة الدو مغو كفاري كورولا كي جاني مغو مي ساني تلك بو ني ساليرا أني ساني تلك بي ني ساليرا ني حديثة بسهي مسلم كونو مانا مغو نا يا جانتون
fajiri salila mo ni janto la sara salila ko ciden ko tileto do ila donc ni qabla tulu isamsi wa qabla qurubiha ni o tawsiri o min ana il-layli ewa suleru fanala fasabbi Allah subhanahu wa ta'ala ay min sa'atihi fatahajjad bihi suleru fanala ikawuli ikannafilake wa hamalahu ba'dhum ala al-maghrib wal isha ana al-layli tawsiri kalaw doyo bila jumanka ko o fana ye futuri salli ani safo ko futuri salli ni safo wa atrafa an-nahar fi muhabalati ana al-layli ani ewa su kire fula tile kire fula ikasalli komi sogoma ani ewa lagasara ani futuri ani safo kafara nafilauka nununke la allaka tarda ni nununke yawmal qiyamah do ala be saradima sarabi ni be nison janay kama qala ta'ala nimbe komi ni ala ko wala sawfa yutika rabbuka fatarda ala ko cide ma jakwa itigi ala abe sarado dima yawmal qiyamah do kakado do dima qiyamah do kado minni sara minni be nison janay ni aya be komi ode o fi sahihi anana hadisa salen kono bukhari muslim la yaqulu allah ta'ala ya ahla al-jannah yawm al-qiyamah do ala ba ko masamin korotale na ba far jannat arjanna dunkew fa yaquluna labbayka rabbana wa sa'daika arjanna dum ba fo antigi ala anyi lamina kunna diaya o be ala do bolo fa yaqulu hal aradaytum ala ba far jannat dum arjanna dunkew aw ni son jarawa fayaquluna rabbana wama lana alla nirda arjanna dum ba fu antigala munna ante ni sonja wa qad ataitana ma lam tuti ahada min khalqika iye fendo di amma imam mindi mo gore mai kaddam fewna iye fendo di amma imam mindi nyogona di mo shima ikaddam fewla fayaqulu ala ba fu inni utitukum afdal min zalika awa ala ba fu wanne ala bina fendi awma min kanyi katima be nema min kono fa yaquluna arjanna dum bafo wa ayyu shay afdalu min jalika uba fantigala am be ni nema min nema juma be min kausan ne fa yaqulu ala bafo uhillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum badahu abada awa ala bafo ne alayin kan ni sonjiya nya jige auka nte dimi aw koro abada ne ala je na koro nte dimi aw koro abada ala be min fulene ne ala ba fu arjanna dawnya nin fana kadi arjanna dawnya katme jianne matoka bon kasiri yo nin doni munne ayne hadisa ke kayro juman tawsiri la alla katerda ayne hadisi ke ko de tawsiri aha ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ala ba fo masamin kortale no aba fo kan nabi nyumaye minye muhammadu ala ka tanna kisibaka la tanzur ila haula lil mutarafina nim mo nema len ni setigi munu fulen ni cide ala ko cide makani nyata kula jere wa asbahihim wa nujraihim anin nunu na nyogonaw ni setigi munu fulen ni na fulu tigi munu fulen kani nyata kula je ununu nyogonaw be وما هم فيه من نعيم وبين نعمة منا كان نعمة إلا جي فإنما هو جهرة جائلة نعمة من دون نعمة وليلين دو ونعمة هائلة نعمة من دون نعمة يلمنا دو لنختبره بذلك ni نعمة من ديرو ما فنا أما دوما غانسا تدي نيا دوما فروكو لا جرابيدي وخليل من عبادي شكور لا جرابلين كوننا لا jom min benne ala barika da ula fana o ka dogo de wada to ala ko wala tamudanna aynayka ala ko cide makani nyata tamudanna aynayka munye kinyata kinya boso fenna kalaje
kasage kinya bosala tuguni katoka laje ninde wala tamudanna ala ye ciden bali mana mogo ye mumini nyuma de jiyan nema nunu ikana toka wulu laje kanisonjia ni jiyaye mumini kanoke ako ciden mai kanita kinya tade kato kinya waga nema munun diri ma kinya ta kulu laje kana kede mana ni nema mimbu bolo kana shege filala tumami abdurrahman saadi ayenni aya fana tawsira kon nema nunu minal maakili dumuni nyuma munun be setigu bolo wal masarbi mi fe nyuma wal masaribu lajijatu mi fe ndamule munun be setigu bolo wa malabisul fakhira doroki nyuma munun mimbe doroki valeri mani doroki wa fini nyuma munun be setigu bolo wal buyutul al mujarrafati ani so munum masdu munum bo bolo nu masri lendo won nisa'i al mujammilatun ani muso cenyi munum bo bolo kani nyata kala jede inya kana bo anyo fede mana dumuni nyuma munum be setigu bolo nya kana bo anyo fe mi fenda mule munum be setigu bolo nya kana bo anyo fe fini nyuma munum be setigu la nya kana bo anyo fe so masri le munum be bolo nya kana bo anyo fe muso cenyi munum bubolo muso nyuma munum bubolo inya kana bo unofe fa inna jalika kulluhu jaharatul hayatid dunya nimbe jinya masiride nimbe nyi masiri mo min nimma wajinya be mo min marasa na be marasa naye ni mo ka nyabe kabako naye mo munum makote ala kola ni mo bu ka damu bonaye mo munun ni damu minni abena tige kabu bolo ko faga ko sa ko bilakata Allah garab dramani sadi ayan tafsirin ni to wala balmo donc dia be wa dew hada maden kana nyabo don fede mu'mini tawhidi tigi dawa kala al ulama warasatul anbiya ala ko cide nya kana bo dia dunke no fe chogomi ewa dawa kila fana ni ko ka dia dunke de laje ika patru de laje ika famu de laje ika dawa te se ka sira soro de tu na politiku kan numero de bi bolo ibu ka so dawla wodi ato dondola ali hasan al basri atara do famaka ka fama bila sira ka bo aya soro fama da aka biro da falendo kalambago la tente aboto ako kalambago akwaye chari akabo fama udala mimbe fama bolo au nata daraka nimba u bolo fama banana al hikmatu fi da'wati ila Allah kitabu al hikmatu fi da'wati ila Allah al hasan al basri dalakan ni fama ni ewa dawa kila dina tigi dawa kila ni cucucula edebe na politiku dala ibe fama dala inata dara ukan na foloka inata dara ukan nema ko inata dara ukan ewa bolo la feunka doni mimbi bolo makoshi tala ido yalende be ko bolo fana ema ay hari jamana en kono na politiku ni munu min delila ni doni ko ba te o kuye unite be uni nuni ewa udawa kela min bilana nyona ini karamo min bilana nyona ini alimami min bilana nyona fo ede ku wele ka yafa delufe ebe ekata ufe ka yafa delufe karamo illa ma rahim rabbi karamo bu bolo chogo de la fo ikata yafa dele alefe imamuna maliki ko al ilmu ya'alu wala yula alayhi aku doni de beta fembe sanfe finte ta doni sanfe be kanka doni ke baga de bonya qur'ana doni ke baga hadisa ka doni ke baga la famu salaf salih be kanka doni ke baga de bonya mais e ba fo ni kan na fo doni de kana nyongri e ni mo mi nyoke ye doni do ya de al ilmu yula wala ya'alu wala yula ali doni de beta fen sanfe finte ta doni sanfe oda to hamar ibn hanbali ko akwali ilmu la yadiluhu shay idza sahatni atasahibuhu ahmad ibn hanbali ko jentu shite ni doni ne ko doni ni foite kelenya
ko doni be jiya fembe sanfe ko men na ya soro doni tigi na tigi ngani anya de ko ka tigi kan ngani anya liye munye ako ni be doni kala ikan ngani dusu kunna be kala ka jahiliya bonyere la ka jahiliya bon mantona ka ciren kan manton bo filila ako ni doni mi nyina ni ngani ay doni ni foite kelenya wada tala ko cide mola tamudanna ilayka lama matana bihi kaninya inya kana bo ni alaye damu min duma biyan ne matigun ni alaye damu mun duma inya kana bo nofe ajwaja minhum yani ali akhniya na kulutigi chamani na kwewa banna chama mimbula bun kasiriyo ajwaja minhum aya tawsiri munye ali akhniya na kulutigi noniya chama mimbe tigi noniya chama mimbe kaninya bu no fede kaninya taw kan nema no fede jaharata li hayati dunya awa nema min bu bola be jiya masiri dron jiya min tellaba jiya min be wuli abe bade nema tigi be jiya kono kan nema kera chogo be fem fula de ni nyogonje imman nema inabba ka ete jiya kono ube ena saka nema into jiya kono anatomo gore wuye ena bo ala hari bombo kelente fareka hari dorme kele na nyaay ewa ini jifa irete talla garaw fini do be ila fini mi kamantala fini do be melekila jifa tala della ko defo nko shetigi na sara ako chogo ni fantan ko chogo be keleni aka sankali chogo ni fantan ka sanke chogo be de keleni aka kaburu ni fantan kaburu be de keleni ajigi chogo aka kaburu kono ni fantan jigi chogo kaburu ko be kele fantan be do mobli min kono ebe do ode kono kata kaburu jarata li hayati dunya nuna jiyan masride wadi ya to baitul kalako latiba li aish ما دامت منقصة لجتها بالذكار الموت والحرام نمبايت تنكتي بنو سمينه ni aya una nyogona ube hadisa una nyogona bafo baitul kala ko damu tenyana mayala ko nyana mayami ni fion fula ba damu duru ibolo ko nyana mayami ni hakili jigina fon fula dola kele ni hakili jigina ulula nyana mayayin kunna nyana mayen ben nakashibolo ko nyanama suko ko damu tala de o yejuma bi dikari li mawti wal harami ni mo kera setigi ni nema tigi e chogo mbalimo asigile unana afaye ifa banna sisa ube iba banna sisa ube anyogo na patromba bosu atreke anana faye ko karasat ewa anintigra sisa banna sisa akan nema na kasirabulo hari kunu nyaaye baroki hari kunu antum be nyogon fe hari kunu anyen ni mina inkofo aleka kuma ubeton ninde la dro nyala ma faraka ire fa be dola nyana maye na kasira na hakiri jigina nema la na hakiri jigina sayala akan nema kunna dro nema na kasira bolo kele fulanna wal harami koroya ni ebi tani fulala ebi kan nema kunna ebi tani fulala ni hakili jigina ube itara bocce korba dola abeddade atesika wulina yere fonu ya wuli ka shigi atesika dumuni ya yere fonu ye dumuni da dakono atesika mina yere koroya bolo fonu gido dakono kanton tele mandere la nafo safo serawa kanton safo watela nafo salifana serawa wallahi ninna fulutigi tarayo ye dro akan neman na sera bolo i hakili jigina koroya la ikan na folo kunna dro anna serebolo do be koro miliyaru bi bolo banki la so jolendo location be mina uba fo kana sogo do kana sukaro do kana nono do taye munye ube nyomugu de do daga kono ka fenke uba fo muno ko fena ube mu ibode mi na folo fule banki ulete sika fo idwala na folo tigi mimbe sisa se tigi baw miliyari tigu munumbe sisa ko abe kogodo abe sukaro do a chogola illa marahim rabbi aka dogode ko na fulu tigi miliyari tigu de fuleni akene yalendo awa abe se ka fembe do foy ma entrede ala aka dogode anna fulu tigi chama
sufela la ale ka sure fana munye sari ale ka sure fana sari de atese ka sogodu jegete kogote ewa sukarote linaftinahum fi puruku la jarabi akon wayrijo rabbika khairu wa abqa imay itigi alaka garjage muhammadu cide alayi garjage mindi ema wode kausa jiyan na fulotigu tayede e tayinde be laba wode be to jiyan kan na fulotigu kan ne mate to de wayrijo rabbika khairu wa abqa kure munye mana alayi doni ni limaniya mindi ema o ye jiyan tay alayi doni ni limaniya mindi ema o kausa na fulotigu kan na fulo nyan o kausu kan ne mayne ew ala be nema min kiye lagara fana abu ha o de beto nafulo tigu kan nema atella bakoy ko fula dola kele ni nafulo mata kulu to lu beta kan nafulo to men nema min dira ema doni min dira ema limaniya min dira ema jiya kono o nema in kausa nafulo tigu taye nema min be dima lagara fana o de beto nafulo tigu ta ateto alebe bade wariyato وفي شهيه أنا حديث سهل كن أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسروبة تمام عمر بن الخطاب سنن كسوما بن كثير كن آية أكو أني آية وربي كولو دبي نيون تفسير وهي آية جمعة ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن لأجيما لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ala ko cide ma ko ne aya wolon fula di ima aya wolon fula min nisagi sagali be ko ka sallila min suratul fatiha wal qur'ana li ajima nyen qur'ana bandi ima donc ni aya wolon fula min dirima nin qur'ana ban min dirima o kausa fembeye la tamudanna aynayka ila ma matana bi ajwaja na politiki chama min bu e wa kafiro la nya dunke wala inya kana bo u kan nema no fede min dirima kabotai aya wari kuna la ko wala sawfa yutika rabbuka fatarda itigi ala bina nema dima nema min ni be ni sanji akoro wadi ya to ya ala ko wiri jogo rabbika khairun wa abqa wa fi sahihi anana hadisa sahlen kun anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab lamma dakhala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masrubati التي كان قد يتجلى فيها نساءه حين آل منهم كيد صلى الله عليه وسلم دوندولا أكم مسويا أو كيد مسيا ويه أن فيون دنينا في منو شيء تكيدني كيدن كليلا مسوكا أكو كلو كلنتشي أوما سوني دوبا بلو مسروبة توي مونيه سوني دو دبي وبا أجوكا كورتا ciden tara kalo kelen ko de kono ko aya kale ko atesa ka muso makalo kelen farahu mutawashidan murtajiya ala irmali hashiri walaysa fil bayti illa subratu min kharaji wahiyatun muallaqati umaru donne ciden ka o soyin kono aya soro debe korolendo ciden dalembe odeka foite soyin kono fo jabi min nube ewa golo fakanaye ani golo mi ni adilo lendo golo nyere ewa ataka chokola la hala yele manaba fe katoli tumama umar ibn khattab yenni ciden dalembe debe kolonka foite ciden ka sokono golo dilole ani golo be fakani fe mununye ulu ewa etonen be sokono umaru yenni dro fa abu taraati ayna umara bil bukai umaru yenni dro nyeji fulabura anyeji fulabo yoraka bo fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yabukika ya umaru kiden ko laka tanuna kiso ako umaru be kasimunna fa qala ya rasulullah inna kisra wa qaisara
فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه عمر كو تشيدي أكو كسرى أني قيصر نونو كافر جمانو دي كافر مساكي ودي وبين نيما من كونو ولوف لنيما كونو إمني على كمغو سوغانتين لني على كدامفون سوغانتين لني كده تشوكو ينيني فقال تشيدنكو أو في شك أنت يا ابن خطاب أكو خطاب الدين يا لنبي منك شيكا دبي إلاوا أولئك نونو نمغو دي فلك كافر منو فكو بين نيما منا نونو نمغو دي أولئك قوم وجلت لهم الطيباتهم في حياتهم الدنيا enya be kafiru mununa ku be nema mununa nunu nye mugode ala yu kadamu be de teleya ka duma jiyan kono ya fotu ye lagara ko ala yu nunu kadamu be de teleya ka duma jiyan kono wa kana sallallahu alaihi wasallam ajhada an-nas fi dunya ma li qudrati alaiha awa kiden de banna jiyan la katime be ka kasoro ashe tumba ye kona ala ye jiyan e wa sama kana ma kiden nyanyone ka boyere la kiden de banna jiyan la katime be ka kasoro ashe bala fana ija hasalita lahu yunfiqu hakaja wa hakaja fi ibadillah kiden tunkera hari ne jiyan na fulo minna na kiden ma aba na fakati de ka bila katakini numa nyefe aba ben na fakati de o de ato dondola kiden nyere ko ako ale tafe fudu kulu nyogona sanuka ke ale bolo dile sabaka teme ka to abolo fo ka sura ya be sarakati fo abe min bila ka jurmani tigunye fudu kulu nyogona sanu kiden ko no dira alema ale tafe dile sabaka teme ka to abolo fo ka sura ya be na fakati fo abe min bila ka jurmani tigunye wala mu yudaqqir li nafsihi sayyan liqadi kiden ma pella sagu sinita nka sinita de fulen kan ni lasago kabila sininye bon kasiri ko kiden ma dele ko ke nka sinita lasago kiden ma dele ko ke nko de atom balimaw tuma mi kanimaw sorola shi sangosa kumusula kiden na ka demba ya samu men na fati de bettige kadama men ni sambe yele ma wakati mi aya soro kiden ya beddi wode ya to asara ka kan nege droki to garantila na ye balota ya godiya bolo atumbe dama de me aka fonnen shira koso alete fe maraka shiniye aba bedide wanni abi shahid anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana abi shahid bolo ko la ka kira la ka tanna kisiba qala inna aqwafa ma aqafu alaikum kiden kum bas au shirani minye ma yaftahu allah lakum min jaharati dunya ala bina jiyan nema min da ya lawuye ala bina jiyan masir min da ya lawulan ka shebo be shirani awuye de ngam manto be shira awni jiyan yede jiyan nema min bina da ya laye qalu ma jaharatu dunya tuma me cire nyen nin fo shebo ko jiyan kam masiriye jumaye ya rasulullah ala ka cire ako barakatul ard qala barakatul ard ciden ko dugu ko baraka وقال قتادة وسدي قتادة سدي كو جهرة لحياة الدنيا يعني جينة لحياة الدنيا وكو جهرة لحياة الدنيا كوري موني كو جيان ماشري وقال قتادة لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه أكوري موني كل جرب أكونو دونك ولا يايرا نيما بنيما تيغو بدو mumini doni ke baga silama nyuma inya kana bo no fere ewa ninte koy komam ben na polo tig yalla go sifana koy ni amal malu salihu li rajul salih shire nyo fana fore akun na fulu nyuma nana nyana nabe mo nyuma mbolo na fulu tig nyuma min fana nabe dina finance na kan na fulu abe sinji tugunai abe hinna fantawla jakabe bo chola kadi fantaw mo fana la go silendere munum ba fara nyogon ka hari farda jakka inte se ka bo chola ube ba fara nyogon ka utanate foye ni dina chinyate nube dina yere de kele naye ka balimo kele naye ka sinju kele naye ka na furuka ke sababu kunyina ala ko kunyina lagara ko kunyina dina ko de la ko sileno menin na fulube mo nyuma mbolo dina be finance naye abe hinna fantawla abe sinji tugunay ni amal malu salihu li rajul salih kiden ko de la
akon nafolo nyuma nyana na be mo nyuma mbolo alaka hakima dama balima donc abe komi bi درسوا بنا يا وقت الشراء سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة طه آية كمان مغندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا